Hello, aja sede chedi hwa be be falango. Yunani English grammar ti mama so tiama pedo English grammar ti mama so tiama kokwash ma sovutu wa bedani Yunani tense be ma sovutu yiwangne tense be ma nya shinga ma be nye tense be ma nye mi alibi yama mugama te tense be ma ngalo bi yu soku wangne tense ma kwai dama sha shi jwa ma aji yu soku wangne oma ma na na wa su na ni la su ni na na wa zi hua su na wa zi kwa nga ni ma ha nga ne di yu su wa zi da ni tense ma kwa ni dama sa ma jwa nga ne present tense past tense future tense be zi yu jwa nga ne da ma za za kwa gen e mai ku kwa ge za li ma jwa nga be zi yu su ku wa ne ole ni mi fu so do na ni yu ni present tense ti ma kwa za e vu ti ma wa so do nga wa ne za ti vu ti ma nya shi nga be da ni present indefinite tense nga wang ne ngani present simple tense nga mi rig bang ne present indefinite tense kwa na ni ida sama di jwang nga ne sama eda ni ida sama ne yashinga positive sentence ngani affirmative sentence gbang ne ni negative sentence sa interrogative sentence nga wa ole ni mi ti mama te sodu na ni vuti ma sodu na ni positive sentence ti mama sodu nga wang ne amu nilmana ni amu part 1 part aninga part 2 part 3 bezani sodung hawang ne madung hawa ole ni vodi ma sodung ani yun positive sentence ma de sodung hawa positive sentence bena ni ashi benga bedani yu to la go jo mkhai mu ya ba de mi ya ma bi sha wa tya ma ti fully ti fu ajna ni positive sentence ti ma kwa tu changa ne oma pedo yu de ko ni fu pese sodung hawa ne plural ko sodung hawa ngani singular ko pese sodung hawa ne oma pedo subject man nya shinga subjects man nya shinga plural ko na nya shinga bedani I you we they oli beze yusu hamang ne omani anshida first person second person third person ma de soku wang ne oma ko yedo no agni sida ba oma masita ba ni zeri khwa la sni ma de nawa chi lo oli bema dang no te ne mangani no de ma za zila oma pedo ti ma wa tenga mi 이원이 일리 베스니 롤 스네 롤 이원이 리샤도네 아싱가 베데니 subject plus verb first 스네 adjective 하더니 verb 마 adjective 하더니 first form 마 나와네 plus objective 나와네 오과 obj 제부 하더니 objective 나와네 우마니 롤티 마고 주셔와 그 보다마비 르다마비 베마 가마나니 티 마고가 좋아가네 subject mane shinga verb mane shinga objective mane shinga bedwa yusun lemne teng bani ngwanye jitsa dwalo bani alba muhammad ali jayo muhammad ni ai manga wangne ngwa mane ni ai dwalo mane shinga drink une I drink hot water ulikalanga une oda ai mane shinga bedani subject kewa plus drink ma shingewa first verb ma ke wangne first verb ma plus hot water ma shingewa objective kayu uri ka ne tiba hot water ma ni ashinga ma ngne mug la wangne ashinga ma mug do ne ashinga bedani aji nga wangne aji ma shi timani seli do jwa yu ti yu subject ma shi ba ai ma do bedani te ai ma ni do nga ngne ngwa besati man do nga ngne li ni ngwani jitsa dwalo bani I drink hot water I mani subject manga wangne drink mani verb manga wangne first verb manga wa oma ko kubo joya done objective nga wangne oma tengu tidi mag chita shaw khu shada do nga wangne shaw khu no ani khu ge shaga da nga wangne no tutugni no to zo sida dani timangani li kawa de bema do shinga wa nda nima tima ngwani tinni la chaka dwalo bani ali ayu ali penata wa dani ngwabadoni ngwanyibada ajwa aidi jwanga ngune drink doada ba drink la cha kama de yuane ba black tea ba ngune tinni da ba daily ba ngune daily I drink black tea daily ngune ngani tinni la cha ka doalo ba dani I mani subject kawa drink mani verb ma kawa ngune black tea daily mani nyash kawa objective kawa ngune ko ju kubu la do ne ajnani verb ma ju kubu la do aji objective ka yang ngune nimati samati mani ngwani tinni ju hi kwa jalo bani I go to school daily ngune te sa phoga do ni shawa sa sheza ka to no khwa phungwa e to ti ka sida dali
ngwa bedo na libya I ji bedo ashbya go objective mashinga go to school akwa jia bedo ni juhi kwa jia lo bedo ani jia bedo ni tinyu jia bedo ni go to school daily kai wong ne ole ne I go to school daily ne ngwa nye juhi kwa tinyu jia lo ada muti ku no ni bedo no de khusus le ne ngwa ma ni sudu wa no de khusule second person ma ne plural kwa no ni juhi kwa jia lo ba ni no bedo libya no bedo ni ju bang ne ji bedo ashbya jia lo bedo de ji bedo ashbya juhi a jia lo bedo ash jia do ashbya go bang ne nganye akwa jia lo bedo juhi jia lo bedo ni to school ne only ni you go to school no juhi jia lo ba ma nga lo ne only ni no bedo you man ash kaiwa subject kaiwa plus go man ash kaiwa verb ma kaiwa ne koi kobla de ne objective kaiwa ne amuti khusule ne tabule ne ajuso je sina so do ile ngwani india kwa tiasungo ngani tiango bedo de alibyanga beteni ngwani ma de alija I live nyedo de ni in India odi kalanga ne I live in India I mani ngwa ka de ne mai subject ka wa ne live mani verb ma ka wa ne in India manani objective ka wa ne oli ngwani India kwa nyalo jojo mo ma nyanga ne no ne ajisu ni ma kwa chuta ba nga goli ngulo flango maja zanye tina ti tela na na ne ada noni wa khu kwa jalo banyal ba you go to church li ka lo ne you mani subject go mani verb ma ka wa ko ku ni objective ka wa you go to school or church ne noni ju ya jalo ti pa ne ngwano ba da ti khusus le ngwano da shi ja we jang au ne yo we kwa fu ma jo ni we ngwano ne ti ne mi yalo ba ne we work daily ne li ka lo ne we mani subject ke wa work mani ni verb ma ke wa ne ngoi ku bu mani ni objective ke wa ne ngwanu nye ti mi yelo we work daily udi ka lo ne ngwanu nye ti ji do lo ba ne we drink water daily udi ka lo ne we mani ni subject drink mani ni verb water daily mani ni objective ke wa oni ke wa ne hata muti masu do ni yiwa ma de khusus le de ma de khung ne iwa nye ti sa do lo ba ne they drink hot water daily ote sasa ka no ne they mani subject ka wa drink man ni verb ma ka wa ne first verb ma ka wa hot water daily man ni objective ka wa ne ole ni iwa nye ti sa do lo ba ne they drink hot water daily ote sasa phu ga do oda muti ma iwa nye ti ju hi kwa jalo ba ne they go to school daily they mani subject go mani first verb ma ka wa ne to school daily mani objective ka wa ole ni ajis ni ma chita zani no ani khshali no atengung ne kate ma sada da no li kama rules ti ma sada da no ani ni shaga da ngang ne wa phung ne ani ni tu su ga da ngang ne ani ni bu ga da ngang ni she ga da ngang ole ni e li ka be da ni ti kwa chijina ma ngang ne da amu ti ma ne ni yi wa ne ti ni ju he jalo ba nya le ba they go to school daily oduri kalone ngani yi wa ne tem kwa tia songo banya le benga ali benga bedani they live in Thailand ngune oli kalone o podo aje soti unity yo chita da na do ni yi wa bedani albia uni de benga ngune live mani ni nyedo de benga in Thailand time kwa ngune o mani de mani subject ke wa live mani verb ma ke wa in Thailand mani ni objective ka wa ne oli ne ma chutang ne amuti masudu nga wa amuti masudu ne ashinga bedani third person ma ashinga bedani singular ma third person ma de sudu nga wa ne third person ashkala bedani kwa yi bedati ma ka langung ne subjects ma ne ma de ashinga bedani he she it names ne ngani chu mi ne name imi ngani your mom your mother ne numa your father nupa your adangai ngani ngwa ma benye my mother my father oli kalone omana ni subjects ma omana ni tiba ba ti yuan yamse de ti yuan dash ba third person ko lo ne omana just ni ma ko chutang ne kuma ni oma podo titi ma de bu yu the da so du na ni oma de ni illi bezeni wani role bezeni chata ngau ne oma de na nu leng ne ode ngani na bu ha do de subject plus verb plus ses plus objective or kalone
ti ma wa ni na li kala be da ni verb ma de ne na shita la be da ni s gita la nga ne es gita lo ne o da ni objective ma lo ish ko third person ma na ni singular third person ma ni o ma ti yu chita ne do ni a chi bi chita ne teng be ma da ngu ne yi ni ji sa do lo ba ni yi be da ni ali ba yu ni third person ko na ni yi be da ni he jang ngu ne za he drinks hot water o ka lo ne he ma ni subject ko wa drink ma ne verb ma ko wa ne o da ni verb ma da shi ta ba s ta yu ma s o te s ta hu ne ma ni he drinks hot water o ka lo ne third person ko thwa da ni he drinks hot water o ka la nga o ma ni za zna ta do ni third person ko thwa da na ni ima s kna ta nga be do ne yi ni je sa do lo ba ni he drinks hot water he ma ni subject ke wa drinks ma ni verb ma ke wa ne wa je plus objective ke wa ne za so do nga wa amun ni ma ti ma yi ni ti ni la cha ka do lo ba ni he drinks black tea daily ne o li ka lo ne he drinks black tea daily omani subject ma ti ma be ma chi wa su da the be ma ha wa ne ka te gni bu hang dra gni formula li ka do ne role ma sa ma ti ma yi ni ti ni ju hi kwa ja lo ba ni za mu za yi ni ju hi ju ti ni ja lo ba do ne a shi ba ta she goes to school daily or ka lo ne ti ko she ma ni subject ka goes ma ni es ta lo ne ka ta shi be ma hang ne es ge jwa be hang ne omani es ka la pu do she goes to school daily or ka lo ne yi ni tem kwa tia lo ne tia so ngo ba do ne za mu za te ba mang ne she lives in Thailand uli ka lo ne li ma ti ma ne chomi gu be hang ne ka ta name chomi be da ni anna de sung ne anna ni wa khoi kwa jia lo ba ni Anna goes to church uli ka lo ne Anna goes to church gu ma de uniash ke wa es ka wa ne ka te gu es be ma hung ne ni es ta ju mu hang ne Anna goes to church Anna ni wa khoi kwa jia lo ba ada up ni ti ni mi ya lo ba da ri pe na ta up for works daily uli ka lo ne up for works daily de es ta lo ne es ta lo up for works daily ada mu chu ma ti ma na ne ngwa amma ni ti ni za cha ta lo ba ni nwa li pe na ta ngwa ma ni ba ni my mother ka la wang ne my mother cooks daily amma ni ti yu nya pu de ti yu di ka lang pu do o ma ni third person ko la nga ne o ma chita my mother cooks daily ne ngwa ma ni ti ni za cha da lo ada no amma ni ti ni mi ya lo ba ni no amma ba ni your mother ka lang ne your mother works daily no amma ni ti ni mi ya lo ne o ka lo ne works ko es ta lo ne no amma ge ti yu nya ye amma ge ti yu nya ne ma ni a je so ma ni ti yu ma de third person ko la nga ne singular ko na ni ada ngwa ba ni ti ni ja go shwa lo ba ni my father ngwa ba ka lo my father works daily ngwa ba ni ti ni ja go shwa lo ne o ma ji ni ma chi ta ne oda ngwa ba ni ti ni no aba ni ti ni ja go kwa ja lo ani nga ji ti ja kwa ja lo ba ni no ri pe ta your father be na ta no aba ba da ne your father goes to bazaar daily ne your father ma no aba ma ne ni o ma ni subject ke wang ne agwa jaju be goes agwa jaju be bazaar kwa jaju ti ni ne your father goes to bazaar daily ya ba ge ti yu adi ka lang pu do o ma ni third person ko la nga ne singular ko na ni o pu do chita na do na ni yu chita ne do ti ma be ma de ne e ma if ka la do de ni es ta nga ne o ma ni if ma na shi nga go ma de ni es ta lo da ni goes ka lang ne third person singular ko na ni ch ma de ni es ta la nga ne teach ma de ni teaches ka lang ne sh ma de ash ka la wash ka lang pu de e ma to de bi ya ma ada washes ka la wa ss ma de ash ka la pass ma de ss jo ne eta es ta ni passes ka la ne o ma ni oma chita ngne ti yu ngawa mimi yu suku do ne ni present indefinite tense kwa is a sa ma ko ju ti mama positive sentence ti ma suku wa ngne ti ma denga min fo pe suku wa ngne plural ko pe singular ko pe ni ngne first person second person third person be yu suku do ngne ole ni mimi yu suku do ate no de be ma gni shang ali li tu suku do ata no be za bu za la ngne first person ko na ni yu I suku wa I drink hot water nga yu sa do lo ngne
adani third person ko nai kala he drinks hot water ate s kulo ne third person ko ne li kulanga bedwa yusuku wa ne he drinks hot water ni ku I drink black tea daily ngani ti ni la cha khadwalo third person ko ne he drinks black tea daily yini la cha khati ni dwalo sak kwa I go to school daily ngani ju hinga ti ni jalo first person kwa third person ko kala I go to school daily or he goes to school daily ne yini ti ni ju hinga jalo to goes kalong ne es talo ma nya ko jwa betani third person singular ko jwa nga ne ma yusuku wa ai malik lik kwa I live in India ngani hi India ko nya nga ne India ko tia sungu be ne ko sa third person ko kala ali kala betani I live aninga he lives in India yini India ko tia lo s kulo ne s emma lives urikulo ngokwa you go to church no wakhin ko jalo ju ada gusa third person ko alikala he goes to church urikalo ne ote yusuku wati 44 yusuku wani fu person ni olina jusu ni mo ko chitang ne jamuti ku benisha do ni okwa ngani subject plus first verb plus objective da do no ati yut unima me ha singular ko nani alikala subject plus verb plus s plus es ne plus objective oli ngawang ne oma nima me asani omu ma de na asani no shau khu sha so ne first person ko kala ba second person ko kala ba third person ko kala ba singular ko kala ba plural ko kala ba be no ma no ati yudi yoma so it's oma so so ne ti yudi sha so so ne ma de kufle ne nga na du nga check yi du nga no ate zon za she tu ku du nga ne oli ne ti yudi yu zanyu ne zanyu sene ani khu sha ba la do ku ni khu sha zo ne chu ju du sene nga de tu janna ba ti ma de kufle ne whatsapp ko kufla ga dang messenger ko du su kufla ga dang ne oli ne ti yudi yu oli set we zi am se gnisha do ni part 2 part 3 jos nga ne yu negative te chwa tima ni yi jalo be da ni yi jalo only di sos nga ne yi ma jabe do ni ma sos negative ti ma de ma sos ne negative ni interrogative yi jala ne na ni khu gutu ma sos nga o ma suwana bi ni ti yuli ti wali na ta gose cha subscribe bu ha do de subscribe yu etsu ne okwa chi ju ma de ni da no et all ti ma de ni wa tsu da su ni no ta notification ko chula nga ne o da mu ti khu di do jwa do ma ni likes go o da share ma ne su ni shi su li su ni shi zi ma su ni shi su li ma su ni shi ni zi a ji su de xie li gu ne go li sen yu li sen kwa bi sa sa za su wa hi ku kwa ni su su wa na bi ti yu ti yu su wa na bi set le ma de ju ni ti yu hi ku kwa ju ni sen ni ti ge ga kwa ni sen ni su wa sen ni yi bi ji gu ju ya ne yu amam vasa de mi du gu do nga wa be sen ni ma de ju ma ne nu wa bi ji gu ju na ma bi nga wa ne ma bi na onye jigu ma jwa ngune ola bege no abu jamo sinuli set flama ngoli na jiso akse set sudo yile bedo vule kodo tukwa nasini see you next video hwa